au digitati kona ulutanga me matata nonda kilai karisto na nonda kalo. Sa kene na ngame da wana numi talekina. Sa badanga une ambaki. Sa ilesu ni sala mbole nda sa duruma. Sa ibande taitunga nonda kilai karisto koya na nonda kalo. Enda wana matati ko na ruana ina kimbimbi na bula enda sala koba matata tu ebiti kerotuma sai ko na singa kebiti singa no minga kina solio biti pertania e te kibu na kena te seni te bunga singa di no minga kina onda tungalala e te kibu mai na soli kebiti ki pertania kanda raida na dada lebu kanda kaba na nonda vanua na kalo kanda masulaka ni na bakalunga na kalo na beisinga sa tuni mataka minuta kanda kina kokoe au beisiko bangasi lebu ina asana ba wase baturanga loma ibiti kaulai sara kina koribuli mendalana koribuli lotu waisele kabarita sarabea una vanua erto komunikina na turanga mbale ni nonda vanua. Wat erto na gasni lotu wa isele erto ndonu maka na ngauna ya. Matata tu na kani talanoa. Karato barau taiti ko me ni warau na saini taki ni nonda vanua. Kandua na ngauna tale ni erto wasati ko na gasni lotu. Karato wana no mirto ti ona turanga mbele kibiti. Na itabi ndimbi erto barau lengaraba. Kena sa lutu nei wau, sa oti na kani sa dhambe na loto kwa sa kautira to mai na bono baturanga mele buka. Pero to mengaraba ni tabi bimbi o ya na buko ni nonda bono. Pero to sai tati ko waro mertongole sombiani ki na rara mai na soba mele buka. Pero to bana no mitale. Ena kalau erto adingoma na matai ni ngauna. Kalau kei viti, kanui takini na matata arto bangana, iba anda titi ona gasini lotu, itakini na matata tiko na benga una kede, ena kena liu takiti ona nonda banua, kena bula ba mata itu enda sa sema kena, mea do mai na singa enda. Enda bula talanga ungo enda dau na numa kena no lotu esele, kasabande takina mbosio viti na vita na mbaki sauti, mendandau wana numa kina na dhambe ni lotu mai na yabu toka na korbatu ranga mai tumbau mai lau tirka walu tolsul kalima tirka bani okotop enda marau taka kanda babini menata ka wana kalo na kena kau mai na rarama na bosu ni kalo na ibola ngango ka nruga kina na bikani kani nruga kina iwau era dingoma na rarama bakaristo na turanga mbali kebiti kadau mai na singa inda. Sa singa nonda babil bina ka buana kalo. Ka buan bauta ni ngani tikenda ti kona ulutanga na singa inda. Menda bana no mikenda talikina. To be reminded once again. Me matata nonda kile Karisto na nonda kalo. Pirana da undindi ngoni lotu. Kara tobole ambera ba tongati kona tumbri lotu sena church growth na nonda banua era kai ni sa lebu sara na matalotu sa tu ibiti inda are bole ka ndani ndo ndolu so enda senga ni kila ya sa koya na kena itutu sa tukina na nonda banua ena senga inda au na mati kona wili ni mbosio vita na baigwa be raida na mbosio vita na sabana matakini ai sanga na mbosio viti na rondo ruru sanga vulu na buku ni COVID-19 ka dhoma ingo ka ubambauta ke bakai wiliki bila de baba koso sana raira itu na mbole na lomba ni lotu na raida na be mata bambauta na be mata lotu seni tu kuna ni dha kanga utuneti kona beito soyaki ni baba koso ena singa nenda ko bambauta ni uluta bina kamenda raida tale me matata nonda kilai Karisto na nonda kalo. Kera utoa nenda langase na madha wanga saoti
Ai skovi au na nongo i tiko ndana kasi ni lotu. Kero sa sota sara na mataimba ka nugula sile si wai talatala tirika vi wa walu sanga wulu. Au bana no matala tiko me utaronga na nona a tamadadaka sila tamadadaka ina nona to wanua. Turonga sile wadeu sa lebu sara na mata bogo ra sa tika. Wai lotu sa toka ya sa vida ngai lotu tiki dar saya li nangase. Sa lebu na sabe duru maki na tio koe na vivanua na nonda vanua batura. Sa lebu talanga na mata lotu sa tio kina. Kau ambauta ni sa vinaka sa na rauni kau tamai ni wakalunga tai ni kaluni sa ngarawi kalau walebu. Ia na tikina bimbinga o bianto siatiko na lebu ni indui kau wakatati ko me mbole me challenge ni lotu. And the crossroad at Tiokina. And the semani sala and the Tiokina. Makaele, bunga na yaba bala na vito seaki, i senga ni matata ko Kristo na nonda kalo. Na luberi kalo na nonda turanga ka nonda iba kambula. Pura lelebu bukai tarai kenda na kena kaukaua. Era sao kato Kristo na luberi Joseph nga kei meri mai Nazaret. Kasale na matalotu lalai au kai tiko ni sioni kwa. Sa senga ni tarai wambimbi saraki na o Kristo na kalo. Lobe ni kalo na nonda turanga na nonda wambulu. Sa bakai wambimbi taki ena basama sa tarre kelo koribuli sa mbuli kena universities sa dhaka kena wani ndege katambagi kena iwola Kristo na kai Nazareth. Na lobe Joseph kai Mary mai Nazareth. E ana balua e na koto kina, anonda buna wena singa ndai, me matata nonda kilei Kristo. Kristo nga, nonda kalo. Na saunitaro e koto nga na iboro tambu. Sianga tal ni koto tani, se tali koto me nandona sirikoro, se nandona sirikoro e koto nga e na iboro tambu. Na taro levo e na taro atiko, e na singa ndai. Ko Kristo na nonda kalo, ni matata nonda kilangori, e na senga ne haba bala, senga ne bitoso yaki, senga ni buawa nonda tose vura e na ndambende. E na marau tata langano nonda ndambende, ni kalau ndei, na kalau en dangarab. On this rock foundation, I shall build my church. E na batu ndei, batu yabalati, senga ni yabalati rao. E na tarakina na loti Kristo. Kau kai te ameo tono nonda bunauti ko na singa ndai. E mangosa na nonra tuwana i bola tambu na kasi ni lotu. E wili ka bango ni bola tambu da sa raida sarangan da sa tumberi. Da sa kile chisu tau manda sarangan. Matai ni kospeli e tolu. Kospeli sui water da ukana gas. Synoptic gospel. Tau batangana no tau bola. Chisu ate umai buana kalonga ilago mai be aparama lau be atama aparama lako mai be chese tevita lako so mai meri mai Nazareti mai takibuno na ministry e pura nambe kida kaubela tai mai kaubela tai atu da tale katolo ni singa sa lau da ke ilo malangi i sa lau malangi sa lai tio tale e na nona indame nga bakalo. Endo na proses e bakatara na kalo. Me muri e mai e bura. E batara na kalo me koe na proses me duruma mai. Mai biata mai, e pareama, chese, tevita, Josefa ke Mary mai Nazareti. E batara na kalo. E tebu mai buana kalo ka tale ni sale, lesu tale. Sala indame tale ona indame batura. Ni bola ko choni ka batara na kalo e baraita ka be choni. Ani anu mai pati mo. Katukuna kino choni ya ka waraida na loma langi bau ke na Jerusalem bau. Di saoti na loma langi makawa ke na Jerusalem makawa. Au sa raida na korbo na koro langi. Sa serawa na langi ni kalo. Sa senga kina na singa kina mbongi.
Sa kena singa nga na rarama ni kalo, na rarama ni Kristo. Na rarama ni ko ete mo iwara kalo, la mai bura-bura, sa lista le ona tiuti ko batura. Au ngandre ba mendambe tu kia na nda baka sama bakanga na bambauta nda lotu ba Kristo. Enda tu meri mai kina, enda binga una saut. Na keri karua enda raida tiko, sa mai la ko gospel ni choni uli be kendra matani ko. O choni sa anondolu seranga. O chisunga na kalo. E sangata ni chosefa ke meri mai nasri. Arakana dondiri ngoni o choni spiritual gospel, gospel wayalo. Nona simbolo ko na ikeli. Ikeli tunga ilo malangi gredi bura sendur kai mbua wawa. Irei ilo malangi. E senga tala ni kataremo na matana ni reida na serau ki ilo malangi. Yo choni pakaya no na bola ni reida na kalau. Reida Jesu Kristo ngai matata sa. Kai mande itaka. Kai bango na matani tikina. Ena tikina endua wase tira wase endua tinendua. And I batakibu sambula wa Jesu. In the beginning was the word. Na wasa kene male tuba kirisi na logos. Endusia tio na bola ni choni na logos o Jesu. In the beginning was the word. And batibu sambula ko Jesu. Rausa tio batakina kalau. In the beginning the word was with God. Rausa tio batakina kalau ko Jesu. E katolitikina sa senindula ka sambuli e bura-bura mesanga nimbuli o koya. Nothing in creation was created without him. Everything was created by him and through him. A senindula ka sambuli mesanga nimbuli o koya. Sabana dolu sarang o choni. E ketir kabane tikina kay katawang o choni. Asayado metamata na boss. Sa tiko bata kikenda. Kwa na logos, na kaloya, sa mai tio bata kei kenda. Kwa na alo menakata mendabandi tati kwa singa ndai, ko Jesu Kristo na nonda kalo. Sa kalo ko Kristo, kana nona bosa, nona tutu ba kalo sa tuelingangu, na le waka nga lo malangi kei na buru-buru. O yau na lifa kei na omeka. O yau na itaki bu. The very beginning, sinindu ay kila na beginning ya, na alpha. O kaya nga na alpha. Kaya na beginning nga na kilaw, kaya na teki uri imbuli ni bura-bura. Kaya na siya talaga, dadaba nga, teki bu, daba. Kaya na tio kaya, na omega. Siya talaga nindu ay bura-bura ay kila. Yaw na teki bu, yaw na kaya na daba, yaw na tuda tale, kaya nambula. Kaya sa bambauti yaw, kaya makasama natin nambula tayo. Kwa sababu mbauti yao keba kasa ambulati kwa na seni mata. Yao na sala, yao na ndina, yao na mbula. Yao na manrai ni mbula, yao na wai ni mbula. Ndo wasangarana ibola tambu. Mundo kuneki na mbula ta mundo na ibola ngori sa tukuni yao. Au sa tukuna wambalabuti kwa ibina ka. Sa kena ngande nga titombu yao na bei tikini bola tambu kede ngori. The biblical truth me saumi kina na batataro e nanda ubito sa kina nanda batataro kina kabona muna nda heba bala nda bungarangona me dandambe ndei me nda marauta kana banua nda ndambe kina ni satu kina na kalo ko Jesu Kristo ai da usati obata ke kemundo kaya da sara ni bata oti ke buru-buru. Ito na tikina leko bila kata mo siya biked na matay ni kuan matay me matata sara non dakilay Kristo eno lay tutu bakalo matata saranga non dakilay Kristo non lay tutu bakalo ne bolatang betu na bikenda de Tomasi sa ambakitolo non namuri Jesu bolimay rongo buna wala bisinga raida na dada mane da kabo Jesu Wilika no bola tambu, sema bata ke Jesu, yani sa ala ba Tomasi, isa oti atu na tali. Sanga tu no torti sepe la ti ke Jesu. Ngai ka Tomasi ke baka una raidi ko sar. Ka una tarana weni bako au na ngai wambauta isa Jesu.
Siya ni mera sa basin mo chisu ay tomasi tarana weni wak. Tarana sare-sare kay tekinduro tomasi mata ni turanga ni singoya ngai tusanak na bosa bimbi na nongo turanga na nongo kalo. Ana mula kay kinoko Paula meu kilai Kristo kina kau-kauan ni nortu detalhe mai na mata. Na bosa na kilai Kristo ay kau mai na bosa bakirisi na ginosko. Kilai Kristo ay na baka sama ay na ngongu ay na longu. Meu kilai Kristo ay na nagumpula todok. I know Christ and the power of His resurrection. Meu kilai koya. Meu kilai koya kina kau-kaua ino na tu detalhe mai na mata. Tona Professor Rongolevu ni chamani Professor Martin Buba e bolana e bola Rongolevu kabandambera na loto le karusa ngabulu centuri. Na centuri saoti. E ababala ni beto saki ni bambauta. Kabandambera kina ko na loto. E bura todo ko non bolo ya. Na I thou relationship. Matangali beki like chisu erua indo na I eat relationship. Au ke lai chisu sudo mai Mary mai Nazareth tamana Joseph. Au ke langa bawasa baka sa. Kena ai thao ke lai chisu na lube di kalau. Ko e kamblia na lama langi ke na buru-buru. Mai mata na bukungu. Na beki lai wayalo, na beki lai waindina. Na beki lai ko e da kadibi sa tio kina na singa jaindai menda kila matata na nonda kalau ko chisu Kristo. Ke mri sa baba ko sle lotu. I matata nonda kaya. Ne matata na nonda kilai koya me top priority sarangai na bandua sarangai na nonda mbula na nonda kilai chisu. Aunda umaruta kana na lotu ni bibati kori veira na watambui me singandina. Sa oti be baruta ba singandina sa e kotokina sa oti no na watambui ndo me singandina sangai soli na nona bola tikite. E ono kina e ono ina nonda itabe e kotokina. 6 responsibilities of a Christian. E koto e nonda ibola ni tikite ni virusin. Soli bika dia itabe i nonda lotu. E number 2 sarchunga na nonda itabe number 1 top priority. E kai tobango ne kena bosa to confess that Christ is God, Lord and Savior. Me watusan sa kalau ka Kristo, sa kalau sa turanga kanongo ibambula ko Jesu Kristo. Ana tikina ubiando sete weekend sa level singa dai sa tikina bimbi dinongo ni matata nonda kilai koya e na matata talanga na nonda kila ni matata tu na nonda gara weekend ko koya tikina bimbi oya ni matata nonda kila na kalau e na matata talanga na nonda kila ni matata tu wana kalau na nonda gara weekend. God has a responsibility. Una responsibility o iko yao. Nona benga gara weekend ta mata na bura e barau tao koya men gara weekend kid. Ava men dalenga tak ken dalenga tanga nonda gara nonda itabi. Nonda itabi na men top priority na kalau. Kuni lenga tak nonda itabi na kalau. E nonda itabi na kalau na nonda mbula na nonda ilo lako. Na bubale na vavaka na buli kay nang bolen ni mbula inda sotap. Au lau koi kero lau tindiale ni abu na bula saoti. E nando na bisurete mina wasi ombiangunu. Kero sa tebu na songo na tina kaloko mina wasi ombiangunu. Kero mbiti lambasa na matakalalai na wala kaloko. Nenga itini na kaloko sa ati ombiangunu. Kero muri takos na ngon sala na arambale. Oni sala takos sa muri tini Kongo. Kero sa bondo lori dio na matani simaya e undara tonga na isun saranga undara tungo. Saya ada noloma ni banua saranga ida kene be atuli ni banua. Kate uma yundu po india mela ko sarimbu ane kene atuli banua lebu ya. Atuli banua lebu. Ba yulu ni banua nga. Aba kai rong dota ni na rong ni tai na rong ni motoka. Kene dale sa sengai tos ni sa lenga tai. Tai liu. Au sa sombo batay nga ni kau raida na sabani loma langi kina dotoka ni bura-bura
I oti na ne rong masu. Oti ngā e tolu beka se wana miniti. Sa kele mai ando na twin cab vausa. Sa bono ti mai kina na maramanasi mai na nongu koro. E lago kilambasi. Kau ti koe te mai na twin cab ya. Sa sesta lengai mera sa somu sa ngai rana raiva ni twin cab. A vesa utaka na lori. Wea usiri kilasi vesa utaki wata na lori ni motoka. A vesa utaka sa somu di tale. Tal sa rani rau tosongo. Kero toso lengkara nei tabi biangu da sa wawatu nei wawa kosle loto. O wambauta ni nakiri waka sama au waseti ubekenda daba monda lengatak. Na utonga ni sokalo endo solia kina wole kani nduana rauna pasende ni nonda ingu. Endo solia kina loto. Kau wambauta ni bandeita ikenda tiko. Enda ngaraba ngana nonda itani. Sei tabi daba ngaraba ena loma ni loto ena loma itabi ki takele kena ingu. Le kena wasibi, kena saba, kena nondono todok. Kuni langataka na nona itabi na klo. Wan deita atunga, I klo e kila na nona itabi. Ena nondambula sai koea, enda utuwa rau na klo. Kana turango chisu, rawa mera lubeni ali na rebe ni nula malangi. Rawa bada me lubeni ali endo na nungu tamata. Meu kilai Kristo ke na kaukaua no na tuda tare mai mate ke ba kausa lako no lama ni Buddha yalo le mate au na seni rere baka indua ka baleta meu kila iko ni sati o bata kia undai tami o ka na karaba ngana di tami karaba na muitabi do your best of your ability right to the very end matata tu wana kalo Anona itabi. Do kilani usan dauti ko bata ke mundo. E na vesinga ke ngaka do masara. Nei bata uti ke burbur. Ne karuni ka obrekata mendusia vale ala ke matani ko me matata nonda kilai Kristo na nonda kalo e maro roya tango maka katumbera na nonda ilago lako ke nga. Tumbera nonda ilago lako ke nga. Rongo da talemanda. Na kai ko choni sambulia na ka ke nga. Salewana ka kedanga sa senindua sambuli senindua ka sambuli e senga nimbuli go koya nothing in creation ko tu matango was created without him everything was created by him and through him ava menga irerebak me dava me lai solia kina na nongumbula kina nongu ilavo warora bikin sena nongu kaukaua Sena be kai tu biau na nongu buku. Sa nonda liu na Kristo. Ongori tukina dedere menda duba kina bai baba koso ena singa lebu ni singa ndai. Menda tusana ka kiwa me ndusi sala weekend andori be mbuli kina buni lawa. Me tumberi kenda me ba sala tai kenda. Me ba ndai tai kenda. Me ba kauko tai kenda nondai lawa. Ena be ngau na kenda. Sandu na ngau na bolem da sa rumah. Au sa tau na nui kemuni vale muni baba kosle lot. Au sa andau kero da mai vale sa sin dau na numi na nomuli mbula. Sandu na crossroad bandong bula da sa sotap. Sema ni ngau nungo. Bula bai labo na bula babu vale. Kina be kanene na social problems and social issues. Osati kona misa ni buli na bita ngau na sawati. Kalau tiau na bossa na be kain do taraira na ngone buli na koribule dak. Ate busa na na koribule ra na ngonongo. Ya na crossroad del satyo ken sandu na crossroad den rendre. Toso dak na basulawa. Toso dak na lamba. Kena be kandende. Kai kuria na ibalu saya do tio le be sai burubura. Osati kona deputy economist ni burubura kai tiko na global table sa laylay sa bakay laylay may kina nakakan nabi kami wasaya na burubur balasa ni sa tasa songo nabi kaya bunga sa senin rondo ena kena rondo mendono kina enda maruta kana lewi burubur raram yana buna sa tumba kina sa uni aya
Sauni aya ni kongo sa tumbetai chunga. Seningai tao. Sa tumbetai na sauni aya sa tumbetai kere sauni mbula. Sana kau tanga mai ndo ngau nandendre. Ki weekend. Dana balu mai Rusia mai Ukraine. Wazimbi balu nei China mai Taiwan. Kena be kandendre basik. Wazimbi balu tua wani bura-bura mendua na nuclear war. Karakati ndau ndinde o ke bakasa ya na nuclear war. Sana senga nindua ya bura-bura. Enda raida tionga boya lalo ende indai. Na bolen-bolen rendre ende sa sotabatiko enda bura-bura na singa ende indai. Ngori na ilesu di salam bolen-bolen kandendre. Era sa rumah tiko e bunga apaka bunga. Na lewa bura-bura na singa ende indai. Bunga era sa mate kina. Bunga era balo lama kina. Bunga era sotapa kina. Nandendre kina lenda. Ngori na ndaki ni bora-bora ende sa sotabatiko ende indai. Bunga sa boda kina na nondo wanga. Ngori na wasa-wasa dondro-dondroa ende sokota tio ende indai. Bunga era maboa kina, era tangi kina. Ia sabat tule wa bilakan duan-dua kemene nei baba kosuli lotu. Sabat tule wa vederen duan-dua. Me liuta ikenda na Kristo na nonda kalau. Sa tuelingana na lewani beka kedanga. Sa tuelingangu na lewani beka kedanga. Panua sanadonu enda batang bora kina ndambula na singa inde indai. Na tirikadiwa tio sangulu badada kita tiko mai Amerika. Ati wabuli mai kiaza ngai tuane songo ni vitalano ina koribuli. Vitalano ta Etiokina ke to vitalano ta Etiokina. Na kena raiditi kona butuki na bula ina 1967. Mai da materi tu Amerika. Kito raidao tere kena yalo ya. Angai daka na reflection, theological reflection. Adabara ni wuke ke toki na raiba theology. Kene be kataleso, embaleta na bingarat. To sa sarasa ngai kataliti ko nimbera nila ko na Apollo na wanga ni kena kau. La ko na bula na ngau na ngai daka ndore kena mas me Amerika. Sambula kena Dr. Billy Graham, tala rongo le Amerika. Dangan kena masu di besa Amerika. Maleta sa matay ni ngau na menalaw kinabula na bura-bura. Ya salako kinabula na ilawlongo erabakila orto na buka na singoya. Neil Armstrong ni butukan na bura-bura, butukan na bula. Matay no ni kalawa. Kaya buta kinabosa bandina dinata na kaukawa ni kalo. One step of a man is a giant leap for mankind. Dua nga na ikalawa leka-leka laylay ni tamata. Tamata itulo na mambauta. Wana kalaw by Jesu Kristo na kalaw. E tuwa na lawani by kakena. Small step of a man is the giant leap for mankind. Katusaraki na makawawag iti kanda tiko. E nasingan niya indayan na nalako na dabu isaw-saw. Da pakalo be Jesu na nonda kalo katumberi kenda ikemani na ngone buli ikemani na itambangone be kenda na bebu bale ikemani na barro to mai na singa ndai e dambo na bula be Jesu Kristo to sala na bula sangalai biu na kwela ni madritu Amerika o tia sangai biu na same wili ke be kenda na singa ni ko same ni kwalo katumai na bula na singa ni ko. When I see the heavens, the moon and the stars, what is man that you think of him? Me a man that you remember him. Ni usarayda na lomalangi, na bula kina kalo-kalo, koni sambulia. Daba na tamata, manindaw na numi ko ekin. Sena lubi na tamata, manindaw talibi ko ekin. E banday tayo nga bikin, na ni dambari ng bula ka kilay matata, ni kalawo Jesu Kristo. Na nonda turanga na nonda ibambula. E na bayado kalilew. Na kalaw na nomonimbula na itamangone. Nomonimbula ni baba kosli loto. Nomonibubale. E na nonda banua. Niliw tayo kondo kaya elewatu na ilolako. Nambula. Kaya na bura-bura.
Tamango me ke tongole talebide turanga kayo pita me ke tongole talebide isa tunga be kemuni na bosa ni mula tamundo yau na sala yau na dina yau talenga na mula au sa tinera no kitabe na sile mo singa de dai na bekilai matata ke Kristo na nonda kalo sa kena i bota nga na mula tamundo tau marau na lo ni rai de kemuni na babakos centenary ni rame mai na bingaun tumaro bea ni rei to na buingon senila le ndo singa tam to marau ni rame mai na bingaun na mata ser senin do lala ni dam dam ni ser abarita kani matata tu na nonda kile Kristo enda bana no mitonga na singa ndai enda wa sama ni bono ngo enda bi bana no mingakina mendala beta da itunga na ibatang dengan non da kilai Kristo me adaba sara na kene dio to ko nga no na bula ta mundo o ko nga ni tau ke ni bula ta mundo ke ba usa to ba sangarana ni bula ta mundo kunea na bula ta mundo na ibola ngori e dusia na ibola ta nda batu sana da bula akaya na doro boya ni singa ya me ka ubela tai itine tio kino nuku punawa na singa de indai na dauro bo i wala da roa bako bata ke chisu ina singa ya me na kau beltai sangai be wali buana no ne kali karu arau ta sala ngame mate ni tamate i wala da arau ta me mate ai ka bangona no ne karu ada bo bosa kile bo ko na tamate alo nondon tamate alo sabsaba o koe na lume ni kalo, o koe na kalo. Sini duna ka, e dhala e dhakaba e na bura ngo. Sambei taki, e wamatei, e warusai, mendarawata kina na mbula. Angai kadi na daurubo ngo be tisu na singo ya turanga. Kai na numiau ke bakau ni salako na nomoni bata ditu. Kai bango tisu buai na singo ya dai saranga. Dai saranga ngo. Taru tio wata kina, mai partais. Na condition lebun dua e na bula tau mundo no da kilai Jesu Kristo sai kono da batu sai kenda e na bora no da bula buha e na singa de indai kanda to mana da pai to kani wata ki koe muria na weni abana ka da basara na iba tau tioti ke burubur na da ni kalu na tamanda ke na lubena ke na lo tam da satu basomba na mas iba kalau ngata na nomli bosa ke msarongoda na singa de indai uke ke mami matata tiongane mraidi ke muni lebeta dai tiongane batang ngende ni klei ke muni na kalo sai ko na vota u sibi ndua ineme mimbula kene ne milaolako i maroya na nomli bosa ke msarongoda na singa ngo satu talangana sakramende ni bakabri turang ke na bai banga tai kina na bula ke msalakoba ia muni sa liutai ke mamikin ena da muni Jesu ni mami turanga kai bangambula amen.